V četrtek 24. maja se je v protokolarni dvorani Svetega Frančiška v Kopru pričel tridnevni 7. mednarodni kongres na temo socialne prepoznavnosti in odnosa do oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije. V uvodnem nagovoru je rektor Univerze na Primorskem, profesor Dragan Marušič, izpostavil pomen novih tehnologij na vključenost. Živimo v času, ko vse bolj ugotavljamo, da je mogoče in potrebno družbo ustrojiti tako, da bo dajala možnost realizacije vseh sposobnosti, vseh potencialov v čim širšemu delu svojih posameznikov, prebivalcev. Še posebej je to pomembno v današnjem času, ko nam to vsaj potencialno omogoča razvoj novih tehnologij. Dekanja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, profesorica dr. Mara Cotič, pa je opozorila na prisotnost problematike navkljub napredku tehnologij. Toda žal smo priče temu, da je v svetu, povezanem bolj kot kdajkoli prej, danes lažje odvrniti pogled od posameznikov, ki jim je odvzeta pravica do dostojnega življenja. Problematike se dobro zavedajo tudi udeleženci kongresa, ki so za spletni portal Ubudi podali še nekaj zanimivih izjav. Ha messo in bocca al suo maestro, che si chiamava Socrate, questa frase: una vita senza ricerca non merita di essere vissuta. Avant, les parents cachaient les enfants, ils ne les faisaient pas sortir de la maison, mais avec les formations, les sensibilisations, je crois que ça passe maintenant, et avec ce début d'inclusion sociale d'école. La tecnologia è un grande aiuto per la persona con disabilità, comunque c'è sempre un modo saggio per poterla utilizzare, perché dal momento che noi utilizziamo come ausilio, come strumento, noi sappiamo che ci sono delle disabilità che hanno bisogno di una tecnologia e di strumenti tecnologici. Gotovo je varuh tista institucija, ki nadzira državo in na tem področju ugotavlja, ali pravilno in dobro skrbi za osebe s posebnimi potrebami ali ne. Lahko si samo želimo, da bi bilo tovrstnih dogodkov čim več, saj lahko le tako zagotovimo dostojne in človeka vredne pogoje za življenje tudi za osebe s posebnimi potrebami.